Sljedeća grupa bimotinih modela od HB2, HB3, SB4, SB5 pa sve do KB2 pokazuje sličnu filozofiju. Kombinaciju čeličnog prednjeg dela okvira i aluminijumske zadnje sekcije oko tačke oslanjanja zadnje viljuške. Možda vam ova ideja zvuči poznato. Da, ista tehnika se koristila kasnije i na modernim Benellijima, MV Agustama, pa čak i na novim Ducati Monster modelima. Ali mi ovdje govorimo o ranim 80. godinama kada je to bilo nešto sasvim novo. Motori su se razlikovali: Honda CB900, CB1100, Suzuki GSX 1100, Kawasaki Z1000, ali filozofija je uvijek bila prisutna. Tamburinijov pečat na ramovima i dizajnu. Tako je nastala legenda o Bimoti kao kući inovacija za šasije. Za razliku od većine Tamburinijevih dela koja su redom bilo dovršena i plasirana na tržište, Husqvarna STR 650 iz 2006. godine nikad nije krenula u serijsku proizvodnju, nažalost. Šteta, jer izgledala kao idealan supermoto. Agresivan, elegantan, a opet jednostavan. Kao i kod Bimote, Tamburini je eksperimentisao sa različitom kombinacijom materijala uz ram, uz mogućnost podešavanja geometrije vešanja. Nažalost, projekat je ostao samo koncept, ipak vredi ga pomenuti jer pokazuje da je Tamburini zadržao svoj inovativni duh do samog kraja.